Reka nkwereze ikaze wowe tubana buri munsi nizere ko wagize umunsi mwiza. Reka nkwereze ikaze muri Sport Update tugiye guhera hano mu Rwanda. Tuza guhera mu ikipe ya Rayon Sport. Mwabonye ko ku mugoroba aribwo yamaze gutandukana n'umutoza wayo Bruno Ferry. Hanyuma harimo kuvuga abatoza bashobora kuza gusimbura Bruno Ferry wamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma kuri aho ngaho tukiraho ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport ifite umukino igomba gukina n'ikipe ya Gasogi United. N'umukino uzabera kuri Stade Amahoro, n'umukino uzaba nyuma yuko ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan ariko isanzwe ikina shampiyona y'u Rwanda hano mu Rwanda izaba ikina n'ikipe ya RS Berkane yo mu gihugu cya Maroc. Umukino wo kwishyura ariko match ya Rayon Sport ngomba kuba nyuma y'iyi match ya Al Hilal na RS Berkane mu mukino wa kimwe cya kane cya CAF Champions League. Hanyuma turaza kubabwira yuko iyindi update tutibagiwe na hano iwacu mu ntara y'Uburasirazuba n'umutoza yahoze mu ikipe ya Muhazi United cyangwa se Rwamagana City niko yahoze yitwa, iza guhindurirwa amazina. Yamaze gutabwa muri yombi, arakekwaho ibyaha bikomeye bishobora no kudatuma agaruka mu mwuga w'umutoza kuko ni icyaha gikomeye. Turaza kukibabwira, tuze kubabwira imuzi iby'iyi nkuru. Hanyuma hari abatoza bayifuzwa mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru mu mukino witiriwe Gloire. Ni umukinnyi ukiri muto Tambwe Gloire, niwo mukino witiriwe, azaba ari we witiriwe. Ni umukino uzatoza na Lomami Marcel, ni umutoza w'umunyarwanda ariko utaramara igihe kinini mu byo butoza. Yakinyuze mu makipe arimo ikipe ya Kiyovu Sport, hanyuma aza kuvamo ajya mu ntara y'Uburengerazuba, aza kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza kuba turebera hamwe ese ni bande batoza bakwiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Ese Rayon Sport ikwiye gushaka umutoza mushya w'umuzungu umunyamahanga ushobora kuza gufasha ikipe. Ese bibaye byaba ryari, ni byari byaba ari byiza, nibyo tuza kubagarukaho. Wowe icyo musaba ni ukubana natwe ugakora subscribe, hanyuma ukaza dukurikira muri social media zacu zose. Turiho ni Voice FM 94 n'ibice bitanu, yaba kuri Instagram, yaba kuri Twitter ndetse no kuri TikTok, hose turiho, yewe no kuri Facebook. Wowe nujye kure gusa mu kanya gato tuze turebere hamwe izi by'aya makuru ya sport. Ngewe nitwa Jerome Munyengango, ntuze kujya kure. Reka nkomeze rero mwifuriza kugira ibihe byiza, mwumvisha ibyo turi buze kuganiraho. Mwereza ikaze muri Sport Update. Reka duhere hano mu Rwanda, dore mu ikipe ya Rayon Sport ku mugoroba benshi nibwo mwabonye ibaruwa ivuga ko Rayon Sport yamaze gutandukana n'uwari umutoza wayo Bruno Ferry. Hanyuma uyu mutoza yari amaze amezi agera kuri 3 mu ikipe ya Rayon Sport, twavuga ko ari 3 barengaho gato kuko yageze muri Rayon Sport mu kwezi kwa 12 aje kwifasha mu mikino ya retour, kuko mu fase ya retour yarasigaranye imikino itarenze 2 niba nibuka neza. Hanyuma rero ni umutoza waje muri Rayon Sport, bamwe bakavuga bati ntabwo ari umutoza ukwiye gutoza ikipe ya Rayon Sport, abandi bati mu muhereze umwanya turebe ibyo azanye muri Rayon Sport. Filozofi ziwe rero ni byakunzwe n'abakunzi bayo ndetse n'abamwe mu bayobozi bayo, kugeza ubwo nawe yamaze kubona ko nyine abakunzi bayo bamutakaje icyizere. Yewe kubwe ngo yumvaga yatandukana n'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'umukino bakinyemo n'ikipe ya Polisi, umukino wa kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro, umukino warangiye ubusa ku busa, aza kwitabazwa penalty. Umukino uza kurangira ari Rayon Sport ikomeje muri kimwe cya kabiri kuri penalty 4-2, naho ikipe ya Polisi yari yabonyemo n'ikate y'umutuku yari yahawe Zidane. Hanyuma Bruno Ferry ako kanya ngo ahise asezera bamwe mu bakunzi ndetse bamwe mu bafatanyaga kuba muri komite yishinzwe gutoza ikipe ya Rayon Sport, ariko aza gutinzwa nuko yagombaga no guhaguruka ku kibuga cy'indege ku isaha y'isa 4 muri iryo joro, ariko ngaza gutinzwa nuko yagombaga gukorana inama na komite nyobozi iyobowe na Murenzi Abudara kugira ngo barebere hamwe igitumye agenda rewe haze no kubahiriza bimwe mu masezerano biri mu masezerano yiwe. Bruno Ferry rero ku munsi w'ejo mu masaha y'imugoroba nibwo ikipe ya Rayon Sport yasohoye iretere igaragaza yuko yamaze gutandukana n'uyu mutoza. Uburavuga ngo igikurikiraho ni iki? Rayon Sport ifite umukino izakina ku munsi wo ku cyumweru, n'umukino izakina n'ikipe ya Gasogi United, n'umukino bitiriwe Tambwe Gloire. Tambwe Gloire ni umukinnyi ukiri muto, ubwo rero ni ku cyumweru ku isaha y'isa 2 nibwo ikipe
ya Rayon Sport izakina ni nyuma y'umukino wa CAF Champions League kimwe cya kane ugomba guhuza ikipe ya El Hilal yo mu gihugu cya Sudan ariko ikina shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda inakira imikino yabo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umukino uzayihuza n'ikipe RS Berkane, akaba ari umukino rero wo kwishyura. Umukino ubanza rero warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, ngo bisobanuye ko Rayon Sport igomba gukina nyuma y'uyu mukino muri stade Amahoro. Ikipe ya Gasogi United yeruka gutsindwa n'ikipe ya APR FC mu gikombe cy'amahoro ibitego bine ku busa, irasezererwa igiye guhura n'ikipe ya Rayon Sport rero nayo yamaze gusezera ikipe ya Polisi. Tukiri muri Rayon Sport ntabwo birarangira, hari abatoza bavuga ko bashobora gutoza iyi match, ariko hari n'abatoza bavuga ko bashobora kuhabwa akazi muri Rayon Sport by'igihe gito. Abo nabo turaje tubarebereho. Gusa reka duhere kuri uyu mukino uzabahuza n'ikipe ya Gasogi United ku munsi wo ku cyumweru. Lamami Marcel niwe wazamuye ikipe ya Gasogi United ayivana mu cyiciro cya kabiri, yaramaze n'iminsi arimo gufata amahugurwa muri Ferwafa ajyanye no guhabwa lisansi A y'ubutoza. Ubu rero niwe ugiye kuba afite inshingano zo gutoza uyu mukino, niwe nawe uzanatoza ikipe ya Rayon Sport gusoza ubwo ni gucumbika shampiyona, kuko shampiyona izagaruka nyuma y'imikino ya FIFA Series igomba kubera mu Rwanda guhera ku itariki 26. Ubwo bisobanuye ko muri icyo gihe hazaba harimo kuba FIFA Series, aribwo ikipe ya Rayon Sport igomba kuzashaka umutoza. Ubwo ni umutoza uzaba uje gufata ikipe. Ubwo Romami azaba atoza umukino we wa nyuma, hanyuma ahita akurikiraho trêve ya FIFA cyangwa se imikino ya FIFA Series igomba kubera hano mu Rwanda, aho n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda izayitabira ashakwe umutoza uza gusimbura Bruno Ferry wamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero tukiri muri Rayon Sport hari ingingo Francis ndetse n'abandi batandukanye, ni bamwe mu batoza rero bavuga ko bashobora kuza gusimbura umutoza Bruno Ferry wamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Harimo rero amazina agiye akomeye, harimo hari ingingo Christian Mbaya Francis watoje ikipe ya Rayon Sport agaca mu ikipe ya Bugesera, agaca mu ikipe ya Kiyovu Sport, yewe n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni umutoza mwiza, ni umutoza ufite ubwenegihugu bw'u Burundi, akaba ari umutoza yewe wagize n'ibigwi byiza muri ikipe nka Bugesera, ndabyibuka neza, akuramo ikipe ya Rayon Sport muri gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kabiri. Hanyuma yagize ibihe byiza mu ikipe ya Mukura Victory Sport, anyura muri Rayon Sport. Ubu ngubu yari yibereye rero mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umwe mu bavuga yuko ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport, mu gihe abenshi bavuga ko kubona umutoza mushya w'umuzungu cyangwa se uturutse hanze y'igihugu ku ikipe ya Rayon Sport bishobora kugorana muri iki gihe, kuko shampiyona igeze irabura iminsi mike kugira ngo igere ku musozo. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport rero iri ku mwanya wa 5 n'amanota 39. Bisobanuye ko byanze bikunze bagomba gushaka umutoza ugomba kuyifasha. Si wowe wenyine uvugwa, hari n'abandi barimo kuvugwa, harimo Alec Lassa sangoro umutoza w'ikipe ya Gorilla, umutoza mwiza, umwe mu batoza beza igihugu cy'u Rwanda gifite w'umunyarwanda. Alec Lassa n'ubundi asangwe mu ikipe ya Gorilla, ariko mu ikipe ya Gorilla ni umwe mu batoza bahembwa neza, abatoza b'abanyarwanda batoza muri shampiyona y'u Rwanda, ni umwe mu batoza bahembwa neza. Twibuke ko kandi muri ikipe ya Gorilla ntabwo agira umwungiriza. Alec Lassa rero aka kazi mu ikipe ya Rayon Sport bishobora kurangira bidakunze, akigumira mu ikipe ya Gorilla kubera ko arabizi yuko najye mu ikipe ya Rayon Sport araba agiye kuri pressure. Ikindi cya kabiri arimo kurwana no kugira ngo agumishe ikipe ya Gorilla mu cyiciro cya mbere. Tutanizeye neza yuko wenda itazamanuka, nubwo nabwo kumanuka bigoye, kuko amanota ntekereza ko ikipe yabonye amanota 30 muri shampiyona y'u Rwanda ishobora kuba ifite amahirwe menshi yo kutamanuka tugeranyije n'andi makipe ari inyuma yayo. Gorilla rero ishobora kutamanuka, ariko nanone Alec Lassa ni umwe mu bantu bashobora gutekerezwa mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe ko yahabwa amasezerano. Ari n'undi mutoza mwita Kasambungu Andre, ubu ari mu ikipe y'igihugu y'abagore Mavubishi. Ni umwe mu batoza nabo bashobora gutekerezwaho, ariko ku rwanjye ruhande biragoye ko Kasambungu Andre yava mu ikipe y'igihugu Amavubi ngaza mu ikipe ya Rayon Sport. Harabagiye kujyaho ikitwa pressure ku uyu mutoza ugiye gutoza igihe gito, nawe agashobora agahambirizwa, kuko nko muri iyi sezo ikipe ya Rayon Sport imaze gutandukana n'amatoza bagera kuri 3-4 niba nibuka neza. Urumva yuko byanze bikunze pressure igomba kwiyongera. Abwo rero bishimangira yuko Haningingo Francis ari we ushobora guhabwa aya masezerano mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe gito cyane,
akaba ari we usigarana ubushobozi cyangwa se ububasha bwo gutoza ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma tureka tuvaho ngaho twigarukire hano mu burasirazuba. Nakubwiye ngo ntuze gucikwa. Iyi nkuru yo mu burasirazuba ni inkuru ivugwa ku mutoza wanyuze mu ikipe ya Muhazi United. Ni umutoza ubona ko rwose ibyiwe navuga ko ari inkuru y'akababaro, kuko nta numwe wakwifuriza umugabo mugenzi we kujya mu maboko atayawe cyangwa se gufungwa. Ni umutoza Rubona Emmanuel, yari asanzwe ari umutoza w'umunyarwanda ariko wanyuze mu ikipe ya Muhazi, baza gutandukana kubera ibyo batumvikanye bijyanye n'umusaruro babonaga adatanga uhagije. Nkurikije uko perezida w'ikipe ya Muhazi Longin yabituganirije, atubwira yuko uyu mutoza batandukanye kubera izo mpamvu. Ariko ku munsi w'ejo nibwo hagiye inkuru hanze zivuga ko Rubona Emmanuel yaba yamaze gutabwa muri yombi. Hari ibyaha arimo gukurikiranwaho bitaramenyekana neza kuko na rwego na rumwe ruratangaza inkuru. Rubona Emmanuel yari yaratangiye amahugurwa ya Ferwafa ajyanye no gushaka lisansi y'ubutoza, harimo n'abandi nkuko nakubwiye ba Romani Mese. Ni amahugurwa yasubitswe ariko azagaruka mu kwezi kwa kane. Rubona rero yari umwe mu batoza 24 nawe warimo gushaka iyo lisansi kugira ngo arebe ko yakwisanga muri mu batoza bake mu Rwanda bafite amalisansi A. Ku munsi w'ejo rero inkuru nibwo yatugezeho ivuga ko Rubona yaba yamaze gutabwa muri yombi mu masaha ya mu gitondo, mu masaha ya saa 3. Ari icyaha rero akurikiranweho, harimo ibyaha arimo gukekwaho, icyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina ngo yaba yarakoreye umukozi wabaga iwe mu rugo. Rubona rero aracyari mu maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo bakore iperereza bamenye neza ese ibi byaha akekwaho byaba byarabaye ryari, byaba byarakozwe. Bamwe bakavuga ati rero bishobora kuba ari nayo mpamvu ikipe ya Muhazi United yaba yarashatse gutandukana nawe, kuko nyuma ye umutoza waje ntekereza ko nta kintu gishya yarakora muri ekipe, kuko yanganyije imikino 2 kandi Rubona yari amaze gufunganya imikino 2 yonyine muri, niba nibuka neza, kuri kalendari y'imikino yari amaze gukina. Ubwo rero ni amakuru yatugezeho ku munsi w'ejo, ariko tugikurikirana byanze bikunze muraza kumenya. Nayo makuru twe tubafitiye rero muri siporo agiye avugwa hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino. Icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ugakora subscribe hanyuma ukazajya dukurikirana no kuri social media zacu. Izi nkuru zose tuba twagiye rwose tuzishyiraho. Reka rero nkwifuze kugira umunsi mwiza, mwubwiriye ngo ciao ciao, tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Njyewe ndi Jerome Munyengango, iyi ni Voice FM 94.5.